Sanibonani izithandwa zami, sengiphinde ngabuya futhi imina uRiwa kaSikhosana, usisi odume kakhulu ngephinifa, ukuthi ufundisa iphinifa. Sesiphinde sabuya futhi ngitshelile ngathi sihamba ngegiye eliphezulu namhlanje, ngathi amaklasi ungasali, amaklasi ayavulwa ngomhla ka-6. Naba-ke abafikile basijoyina, owesibili-ke lo usisi uFisani. Sisifisani sawubona mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sona sami. Ya, ngiyakubona ubhizi lana usiyasmayila, ismayila sipheli. Konzakalani wazana? Ngijabule kakhulu, yazi kade ngangifisa ukwazi iphinifa kodwa manje Ngenzele ngihappy ngayo. Finally ngihappy. Yeah. Ufike wenze njani ke sithando sami mosichazela? Ngifike na Monday mhla 6 siqala senza i-theory. Yes. Kutheke imhla 7 Tuesday siqala ke senza ke i-practical. Yes. Ususika uhlanganisa walunga nje futhi kusathi one day. Ima-ke cha usitshela usihlebele lo sisiwenze njani? Awukwazi ukuthi ngo-2 days ukuthi ubungakwazi ukuyenza into ngo-2 days bese uyenzile usugqokile iphinifa. Wenze njani uri? Kwenzakalani lapha? Kahle lapha mangabe ufundisa into ofundisa yona iyezwakala same time akudingi ukuthi usiphindele kaningi. Alright, uyabona alright. ngoba ngisho ngathiwa mina ngifike ngikwazi ukuthunga kodwa ekuhambeni kwesikhathi la ngishuka iphinifa la ngihlula engangoba namanje bengisaqaqisa kodwa ngibe ngithunga. Yes. Ufundisela ukuthi akukhethi, uyakwazi awukwazi ukuthunga, you are more than welcome ukuthi uze la ekhaya. As long as ungalazi iphinifa ngoba Nkosi yami akulona mthuthi iphinifa. Iyanyisa iphinifa. Siyabonga sisami, siyabonga kakhulu siyabonga isikhathi sakho. Hamba usebenza ke ntombazane. Ngiyabonga. Yeah, redesigns isanani ke guys. Sin process sihamba ngalo igiye eliphezulu. Uma ufuna ukusijoyina